ebengayo beyinzima bazalwane, because I've been trying to take a bath since morning. Ngigulelwa nguma nangicala ngithi ngiyaphuma uyabiza ufuna lokho sengilungisile ukuthi ngigezile manje kose ngigcoke kuvela ukuthi angazi ngiyogcokani ngathi ngiyothatha noma yini ene ngiyokufika noma sikhathi bani okusala ko ngizokufika kanti uzima uzele mina kufuneka mina. Haleluya mama siyabonga uNkulunkulu akwandisele akusikanenge ukuthi these days abafundisi basaba nokukhuza nabagibela kuma pulpit because siyangala sibazalwane. Ngibingelela inceke zenkosi zonke egameni kaJesu, ncukazi zenkosi mama ngiyakubingelela. Ngiyazithoba phansi kwegcobo lenkonzo yasekhaya. Mina ngicela ungiphathele vasilaphi yami lapha. uNkulunkulu muhle bazalwane. And uyakhuluma. Sekukuloyo naloyo ukuthi uyalizwa na izwi lenkosi. Sisathandwa thina because siyasolwa. Bakhona abantu abangafuni ukusolwa. Bakhona abantu abangafuni ukutshelwa. Bakhona abantu umuntu ofila ukuthi ngiright la ngikhona angifuni ukuboniswa angifuni lutho. But makhosikazi namhlanje ngifuna sikhulume ngaloko ukuthi uNkulunkulu uyasithanda because usasikhomba asilungisise. Namhlanje sihlangene kule ndawo. This is the day that the Lord has made. We'll choose to rejoice. Yes. You will rejoice even in the corner ohleli kilo nezimpo zilwayo abantu abangaziboni. Choose to rejoice. Hallelujah. Entweni ongazenzela yona ukuthi uzikhethe wena. Choose yourself. Seziziningi izinto ezenzakele. Choose yourself. Because some situations zikususe ekutheni uzinyaze. Some situations zikwenza ukuthi uzibhekele phansi. Njengathi esibiziwe uzuquestione ubizo lwakho uNkulunkulu akubizele kulo. Ungavumi. Ungavumi. Thumhlabelele ezintweni zonke sibuza intando yakhe. Ezinye izimo esibhekana nazo kunzima even to kneel down and pray. Kuvuka ukuthi ngathi ungazilwela. Ngamnxusa uNkulunkulu ngathi singafika isikhathi la ngizokhuluma khona amagama wokuthi mina nginamngqongo. Nginguntsundo. Nginguyemyemi. Ngivela babhenze because sengibuyele entweni zasekhaya. uNkulunkulu mangafika isikhathi la ngizothi angenziwa njalo. Ngingubani bani nginguntombi kaTata. Ngingubani bani. Khona ubaba uNkulunkulu. Phethe impilo yethu. Zikhona izimo ezithula isiqulo. Ihubo lihambe sikuni usala uba umuntu ube senyameni. Ungavumi. 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 Uyolwa le uyincobe kuvelenye. Uyilwe uyincobe kuvelenye. Ilwa njalo but ungasuke epositionini uNkulunkulu akubizele kuyo. Hallelujah. Ungavumi futhi ukuthi isimo sikwenza ukuthi ubhekeke njengeinkinga zakho. Hayi bazalwane, ungavumi. Ungavumi. Uvumi mina ukubukeka njengeinkinga zami. Ngithi kuthiwe nomhla kuyavutha kwakhe. I am a child of God, born by the grace of God. I know myself. Ngiyintandokazi kaBaba. Uthi umuhle wena kunabantwana babantu. Eyizazi man. Zikushayile. Bakwakhela umkhanyo. Bakwakhela umkhanyo. Nabakholwayo nabathandazayo bayasakhela umkhanyo bazalwane. Sifuna ukubona ukuthi manje amanzi angenile ngakwakhe uyokwenza njani. Lathi lenkosi kuMatthew 6 verse 6. Ngene egumbini lakho. In your private room. Close the door behind.
ukukhuluma nomnikazi empilo. Ungakakazi ufikelele esimeni la ukhuluma khona noNkulunkulu ngathi uyahlanya, kube ngathi uyabubula, kube ngathi akwenzeki lutho kodwa uqhubeke ububule. Usolo umuntu wonke. Hayi mani bazalwane. Hayi. Kuno futhi usolo mama Silela ngomnyaka ka2024 July bafana bami ba decide ukubalekela engomeni. Boyi2 batsho omunye wabuzo omunye ukuthi uyasala. Ngeke siwele la, nawe uyabona. Ngeke siwele. Badla phansi. Hey! Gama lami lagcwala indawo yonke. Ngakhela umkhanyo. Bakhuluma abantu. Kwakhuluma nalabe bekade ngibathembile. Bathi hawa musi angitsho yena umama lo. uMakhelin Rebele ubaba Khemchoza sengijajwa ngobuhlanga bami ngijajwa ngebackground yami kwathiwa ayamfanele amakwayikwai ayamlingana ayiwamlingana uSindarela amakwayikwai ukuba nomama onjengalo mama osuka la uyaphila. Ngathi uma ngenza icall ngithi mama nasi simo wathi hlala kahle silingana nawe azange ngizwisise ngaleso sikhathi ngajikelwa ngiwo wonke umuntu kwakhuluma nabafundisi because ekhayeni lethu sibafundisi vele bakhambe bobabili yajika ifamily yakhe abomyeni wami kwathiwa awanguye Makotethu indaba ikuphi sekundlule konke angithi isizini endlulayo sekundlulile konke silungisa izinto nomyeni wami la endlini usalaphi wena obukhuluma izinto ezinegative and then how do you come back ungumama olinyaziwe uthi uyakhuleka umoya engcwele athi ngithi forgive na inkonzo esihlulayo asikhona ukundlulisa hayi vumani nami asikhona ukundlulisa asikhona inkonzo esihlulayo inkonzo yokuzehlisa ukuthi ubuye ngathi uyislima ebantwini Matthew 6:6 Thixo wathi vala umnyango be in a private room uyakususa uNkulunkulu esixukwini akufuna uwedwa mvumele bajike bonke bakhulume indaba yami yafika naseKwaga Mall eRenkeni bakhuluma abo taxi driver batawa ubaba lo yakezela yayibona ukuthi ibhlungu akezela uyahlanya akezela ngayolanyolo laba abantu abangakholwa abazihlalelele badla umratha bakhweza abantu babasa from stop A to stop ngakhe uNkulunkulu uzokulwela othula ngathula ngathi angikho kwavela ugogo ekuhlaleni ugogo omdala ebazalana uNkulunkulu uyakhuluma futhi lesikhathi kujikelwa ngewo wonke umuntu uzokuthumela ngisho nelitshe lingeza kwakho fika ugogo akakholwa lapha ekuhlaleni siyamazi wathi ngifuna umama la kwami kungeneke kunezinja wathi ngaphandle wathi ngithi ngifuna umfaza la ngizivalele ngendlini idepression ithebe angicabanga nokucabanga ukuthi kose ngicabanga ukuthi nakuthiwa bayabuya ngenza njani angazi nokwazi ukuthi ngiyokuthoma phi ngithinge kuphi because everybody else akafuna ukuzi-associate nawe ngafana nomfazi owatholana noJesu kuwell wayehamba yedwa because of izenzo zakhe jikelwa ngewa wonke umuntu wafika ugogo wathi mama ngathi gogo wathi mntwana nami nakunje bakhambe babhunibhu thina njengoba singakholwa siba senyangeni bayokuphathwa inyanga
wena ukholelwapi? Ngathi ngiyakholwa. Wathi fukama. Wathi njengesikhukhukazi nasifukela melamantshwele waso. Wathi basesigangeni bangatholwa ngibani nobani lula. Wathi fukama. Ngathi gogo uthini? Wathi fukama. Bafukamele. Bahlalele ubafukamele. Ingqondo yathi hamu. Ngathi gogo ngiyathokoza. Wathi ende kusuka la siyazila. Wathi siyazila. Wangibalela izinto ezizilwako. Ngathi moya ingcelo wathi ya zila. Ngelinye ilanga uzokhona ukukhuluma namakhosikazi in the same situation with you. You would understand the pain abagowa through yona. You would understand the pain yokuthi igama lakho lihudulwe phasi. Ubukele babantu bakho ukuthi kufili uzizwa njani. Bakhamba ugogo ngathi ngenza itiye wathawa bengizele lokho. Nakaphuma ngomnyango ngangena ebathroom ngahlamba. Ngathi izimo wazi konke. Nganganawo namazwi ukutshela uNkulunkulu ukuthi ngizizwa njani. But ugogo ngathi ufike wathi hey wake up. Akusisi isikhathi sokulila. Akusisi isikhathi sokuzizwela ubuhlungu. Akusisi isikhathi sokufuna ukwazi ukuthi abantu bathini ngawe. Yima uqina isibindi. If you've never been in a situation, thula. Mama ukhulumile la wathi siyakhuluma. Sikhulume size simoshe. Sikhulume size sikhulume sikhulume kweqe. Siyamosha abazalwane ngemlomo yethu. Kaninga sakhi sikhuluma izinto ezinegative. Kanti if singastikala izinto enkosi. Hayi amakhaya wethu angakheka. Nintombi zethu phala abafunda ngokusibona ukuthi senza abafundi ngokukhuluma kwethu. Bagada inkambo. Omunye wangitshela ukuthi mama bengikubhekile ukuthi uyokwenzani after kwenzeke this whole thing. But ngibonga ukuthi usamile. Akusinga amandla ami. Akusikuhlakanipha kwami. Kodwa uNkulunkulu bekangilungiselela isikhathi esinjengalesi. Hallelujah. Ithena iphuma kulonyaka kwavuka lo babhlungu. Nakuthiwa iWorld Cup. Mina ke ngizibona ngathi ngisidunjana. Abafazi bayokhona njani? Sekungimi lo onxusela amakhosikazi asele emakhaya. Sekungimi enginomthwalo wokubathwala ukuthi uNkulunkulu that pain engayifila ngalesa sikhathi angifisi ukuthi omunye umuntu ayizwe. I had to stand in the gap bazalwane. Vumela isimo siyakukhulisa. Vumela isimo siyakukhulisa. Ngazi ukuthi wena udluleka isiphi isimo, but uNkulunkulu senguNkulunkulu. Abanye siphumile, abanye bakuverge yokuphuma, abanye bangaphakathi kwesimo, abanye khona abayesimeni, kodwa uNkulunkulu uyathwalana. Into engiyibonile uNkulunkulu ungithwele. Kuyandluleka. Nakuleso obhekene naso noma ungathi usayobhekana naso khumbule lamagama ukuthi uyathwalana. Hallelujah. uNkulunkulu womusa and une reason why asihlanganise ngalendlela. Mina ngilaphekile ngomzuzu ngihlezi lapha ngendumiso kwezizwe lenkosi la ayina out izinto umoya ingcwele wakhuluma izinto umoya ingcwele wakhuluma izinto. Asihlalisekeni makhosikazi. uNkulunkulu sithembile. Thembe wakuthemba nangabantwana. When they come back into yokuqala abayisho bathi mama we are sorry. Siyazi ukuthi sikufakile enkingeni, siyaxolisa. Forgiveness bazalwane. I mended the relationship nabantwana bami. I had to mend the relationship nomyeni wami. Hallelujah. Owathi akhuluma wathi umngam ngiyamsola. I had to mend the relationship. Silungise sichubekele phambili. Enye into I had to mend the relationship nabantu basekhaya kwami. Because akekho noyi-one oweza nababuya abantwana bami.
kwabonakala ukuthi it's something ebeyikhulunyiwe ekuthena siye entweni yakhe leyo akazibone. Ngingazi next bazalwane. uNkulunkulu wathi ndlulisa. Bayosazi kanjani even nalabo abangakholwa ngoba kose basazi ngokuthandana. Kwesinye isikhathi uthi mawupractice leyo nto ubuke kuyisuwula emehlweni wabathi bona bahlakaniphile. Uyobukeka ngathi uyisuwula. Kodwa uNkulunkulu ekugcineni uyoyireveala this thing kubo. Kube nzima nokuthi babuye bathi hey amara zange senze kuhle. Ngiyathokoza ngiyasuka.